Na poziciji broj 10 stari srpskoligaš, tako da kažem, ekipa Sušice koja je, ako ništa, drugi klub po značaju u Kragujevcu odmah posle Radničkog i klub koji evo već treću, četvrtu godinu predstavlja određen značajan faktor u samoj srpskoj ligi. Sušica je u ovo prvenstvo ušla, pa možda se činilo prvi mah i oslabljena odlaskom Đurđevića u Mladi Radnik, ali trener Božović je, čini mi se, poprilično dobro ukomponovao ekipu koja čini spoj mladosti i iskustva. Uspeli su da dovedu i Arsenijevića iz Radničkog, Stefana Arsenijevića i Cvetkovića. On je došao, Veljka iz Radničkog i Svilajnca. Zadržali su gro ovih igrača koji su iznijeli prošli deo prvenstva. Tu mislim i na kapitena Baroša, golmana Pešića, Cvijovića, Krtinića, Radosavljevića, naravno Todorovića, Obradovića. Tako da Kukića, naravno tu je i iskusni Nedović, nekadašnji igrač Radničkog. Tako da je Sušica ipak napravila jedan tim koji je po kvalitetu bio, ako ništa, makar tu neka srpskoligaška sredina. Krenuli su sa pobjedom protiv Sloge iz Kraljeva da bi u drugom kolu izgubili neočekivano ubedljivo protiv Reala u Podunavcima. U trećem kolu na domaćem terenu igraju 0-0 protiv Mladog Radnika i četvrtom kolu gube u Čačku sa 4-1 da bi u petom kolu napravili još jedan kiks protiv Trepče i odigravši samo 0-0, što mislim da je jedini osvojeni Trepčin bod na strani tokom ove jeseni. Činilo se da tih prvih 5 kola ekipa Sušice će se grčevito boriti za opstanak, ali onda kreće jedna serija dobrih igara gdje u šestom kolu neočekivano pobeđuju u Bajinoj Bašti sa 2-1, da bi u sedmom kolu savladali Slogu iz Požege sa 2-0. Ali u drugoj uzastopnoj utakmici na domaćem terenu opet padaju i gube od Takova sa 1-0, da bi u devetom kolu ovdje kod nas u Užicu izgubili 2-0, mislim potpuno zasluženo. Sloboda je dobro odigrala tu utakmicu. Da bi opet se malo digli, u desetom kolu poprilično ubedljivo savladali Ariljce u Kragujevcu sa 3-0, 11. kolu u Krupnju uzeli važan bod 0-0, da bi u 12. kolu u još jednoj jakoj utakmici protiv Jedinstva sa Uba slavili sa 2-0, tako da su faktički ekipa Sušice pobedila dve prvoplasirane ekipe na domaćem terenu identičnim rezultatom 2-0. Zatim, iznenađujuće lako gube u Rabrovu u 13. kolu, da bi posljednja dva kola odigrali dva nerešena rezultata. 1-1 sa ekipom Mačve u Bogatiću, sa Mačvom na domaćem terenu. U 15. kolu pa možda i napravili jedno iznenađenje odigravši 1-1 sa ekipom Smedereva u gostima. U svakom slučaju, mislim da je ekipa Sušice tu. Ekipa, kao što sam rekao, nezgodna na domaćem terenu, može da pobedi i ove jače ekipe, može i da iznenadi na gostovanjima kao što su pobedili u Bajinoj Bašti, ali mislim da nema dovoljan kvalitet da ima neki ozbiljan kontinuitet za sam vrh. U svakom slučaju, mislim da ako zadrže ovaj tim, Sušica neće imati problema sa opstankom u ligi, ali isto tako teško da će moći da se upusti u borbu za sam vrh tabele. Što se tiče najboljeg igrača Sušice po našem skromnom mišljenju, u pitanju je veteran u redovima Sušice, 35-godišnji, 6-godišnji Goran Baroš, koji igra kao da je star, kao da je 10 godina mlađi. Odigrao je svih 15 utakmica, postigao 2 gola, bio bez ikakve sumnje stub odbrane ekipe Sloge i mislim da
i iz poštovanja prema njemu i prema onome što čini za ekipu trenera Božovića zaslužuje ovaj epitet najboljeg igrača jeseni u ekipi Sušice. Najbolji mladi igrač u ekipi Sušice u ovoj polusezoni je Mladen Radosavljević, dobar 20-godišnji levi štoper koji je došao iz ekipe Radničkog. Mislim da ga je Radnički poslao ili na pozajmicu ili na neko praćenje, ali igrač koji i zbog svoje specifičnosti, dobre leve noge, dobre konstitucije, verovatno ako nastavi sa ovako kvalitetnim igrama, neće proći mnogo vremena kada će biti pozvan da se vrati u Radnički, jer sa 20 godina definitivno pokazuje neki kvalitet za viši rang od ovog.